Pisano dijeljenje šesteroznamenkastog broja dvoznamenkastim. Riješit ćemo ovaj zadatak. 437.395 podijeljeno s 35. 43 podijeljeno s 35 je 1. 1 puta 5 je 5, 1 puta 3 je 3. Oduzimamo 43 manje 35. 13 manje 5 je 8. 1 manje. 4 manje 1 je 3. 3 manje 3 je 0. Spuštamo 7. 87 podijeljeno s 35 je 2. 2 puta 5 je 10. 1 dalje. 2 puta 3 je 6 i 1 su 7. 87 manje 70 je 17. Spuštamo sljedeću znamenku 3. 173 podijeljeno s 35 procjenjujemo da je to 4. 4 puta 5 je 20, 0 pišemo 2 dalje. 4 puta 3 je 12 i 2 su 14. 173 manje 140 je 33. Spuštamo 9. 339 podijeljeno s 35 je 9. 9 puta 5 je 45. 5 pišemo 4 dalje. 9 puta 3 je 27 i 4 su 31. 339 manje 315 je 9 manje 5 je 4, 3 manje 1 su 2. Sljedeća znamenka je 5, 245 podijeljeno s 35 je 7. 7 puta 5 je 35, 5 pišemo 3 dalje. 7 puta 3 je 21 i 3 su 24. U ovom zadatku nemamo ostatka. Svejedno ćemo provjeriti množenjem. 12.497 puta 35 je 3 puta 7 21, 1 pišemo 2 dalje, 3 puta 9 je 27 i 2 su 29, 9 pišemo 2 dalje, 3 puta 4 su 12 i 2 su 14, 4 pišemo 1 dalje, 3 puta 2 su 6 i 1 7 i 3 puta 1 su 3. 5 puta 7 je 35, 5 pišemo 3 dalje, 5 puta 9 je 45, više 3 je 48, 4 dalje, 5 puta 4 je 20 i 4 su 24, 4 pišemo 2 dalje, 5 puta 2 su 10 i 2 su 12, 2 pišemo 1 dalje, 5 puta 1 su 5 i 1 su 6. Kada zbrojimo ova dva umnoška, dobit ćemo 5 prepisujemo, 1 i 8 su 9, 9 i 4 su 13, 3 pišemo 1 dalje, 1 i 4 su 5 i 2 su 7, 7 i 6 su 13, 3 pišemo 1 dalje, 1 i 3 su 4. Vidimo da su umnožak i dijeljenik potpuno jednaki.